Arĩmi kuma rũgongo rwa bũrũri maihũirwo nĩ wagagu na kĩmako kĩnene kuona mbura ĩrathiĩ na mbere kura no matigana kũhanda mbegũ nĩ ũndũ wa wagi wa bataraitha. Serikali naomba ili waweze kutupa mbolea ikuje kijijini pale sehemu za kulikuanga na buying centers hapo mbeleni. So ingekuwa vizuri kama wangeleta hizo mbolea zikuje katika sehemu za buying centers ili tuweze kupata. Aingĩ ao maroha thabarĩ ndaya nĩguo kũmatha bataraitha ĩno ĩndĩ ndĩigana kuonekana, aingĩ ao makĩhũndũka mĩciĩ yao moko matheri. Na wakati huu tunarudi nyumbani bure. Ningeomba serikali ya Ruto aweze kutusaidia. Waona tumetoka kutoka Moiben mpaka Eldoret, tungeomba tuletee mbolea mpaka Moiben. Ũrĩa wagi amwe arĩmi maraiga bataraitha ĩrĩa ĩkuo matuka-inĩ ma wendia indo cia ũrĩmi ndĩragũrĩka nĩ thogora kwambatĩra na gĩkĩro kĩnene. Ningependa kuomba serikali kama ingeweza kudistribute mbolea mpaka kwa chief, ama pia venye natembea na peana mbegu angekuja na mbolea pia, kwa sababu tuko na mbegu na tuna mbolea, na kwa muhindi mbolea ni expensive, ni 6,000 na kwa mkulima sisi tu afford hiyo. No morĩtie thirikari kũmatha bataraitha ĩno na ihenya ũrĩa kwahoteka na kũmarehera hakuhĩ nao nĩguo mahote gũthara ũgunyu ũrĩa wĩ tĩri-inĩ mbura ĩtanakia na kĩmera gĩtigacererwo. Nataka kuambia serikali kuna hii kuchelewa ya mbolea ambayo ni ya kupanda, planting fertilizer. Mbolea mingi ambayo imekuja ni ile ya top dressing. So tunataka kuambia serikali ilete hii OCP, mbolea ya kupanda, ili wakulima vile mvua imekuja tuweze kufanya hiyo upanzi wa mazao ambayo ni ya hii mwaka. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo James Gatimu.